अगस्त की तांग कुंट्रा मथोइबु ट्राइबल यूनिटी डे हाइना पांगथोकदुरबा थोरम मसिगी सेलम सुमना सथगदबा खोंजंग ngasiदगी हौख्रे Kurumzari ISTV News में ताबिर पुनः पुत्तरा मक्सबुल में पाउ संदनो पिजरे Assembly the past tokiba bill ohum yaning di haiduna khongjang sangsin bada Churasampur dami mapal leikida ba numit puning singduna August ki tang kuntra mathoida Tribal Unity Day thoram pangthokaduri numit asig mari lenina seolam sumna sathagida ba khongjang ngasidagi hokre ngasi all Churasampur District Diesel Auto Owners Association na Churasampur Town da rally am satki khongjang asigi manung sina Churasampur Bazar thong hangna khide mioi kyana lambi da lakpa gari sing thatuna chalan khide mokta leiriba mioi mapal gi mafam da su ikai khumna utki Hayang August tang kun getaret asisu total shutdown gi khongjang sangsen bi loina ex serviceman widows senior citizen amadi college ki mahiru singna khongsat chat kadori tang kumapan da nupi sing gi oiba khongsat amadi tang kunthra da miam gi oiba mifam pangthokadori ngasi dagi tang kunthra matoi phawa sangsin gadur khongjang asida tribal khodimak na makoi makoi gi yumda nubidang pung 3 minute kunthra taba matamda numit khudingi candle thananaba anti tribal bill gi jesina khanglakli Tang kunipanda Sirs Kudimakta Park Sanalai Kurumba Tang Kuntramatogi Tribal Unity Day gi Pung Tarada Traditional Gun Salute Piraba Matungda District Hospital gi Mokta Lei Hidra Sing Mafamda Ikai Kumnaba Utpana Sing Thorum kya Pangthokaduri Thawala Thupum de Leba District Transport Office ngasi pung taret khara helakpa matamda sakangdaba singna mai tharamle office asigi driving license register room natna atopa office ki ka amadi maroiba se sang sing mai sakre thawdo si thokra matungda thawal fair service ki mioi singna mai kanana honorbasu mapung phana mai pakhidre thawdo sing matangda police na case sama lokhat pa hokre lamsang kendra gi manung senba lukir mai lekai da maira sang Sanaba Hauzik MLA Oriba Brazabiduna Lupa Lak Mari Lokthokre Haina Hanagi MLA Razena Pongdoke Wafongi Matangda Ngarang Luker Youth Development Club na Sinuna Luker Community Hall Mipam Pangthokre Manipur da mamang da thoki driba thodo ama oina mipamaduda MLA Brazabidu Masha Madi Hanagi MLA Els Rajen Susar Yaduna Maira Sang Sai Sade Habigi Matang na Makoi Ani Marakta Kanmum Ongda Awai Kum Tongnakre Hanagi MLA Rajen Haikibida Lisingani Taramangagi Jun Gitang Taramapanda DRDA na thokiba order mada yaurba Luker Maya Lekai Maira Sang Sanawi Senpam Lupa Lak Marigi Manungda Jun Kunda Ahan Bestallment ki Lupa Lak Ani Lokthokraga July Tang Tarukta cancel Toruga Tau Tonga Paybi Maira Sang Kamdong Sakibano Niam Chumdaba Tongni Haiki Masih ayah sahaja menate RTI Kutanga CSI Tharoga na Kirapani. Adu matungga nasai honorable MLA namo July hitang taruk tak origenda mama thokase masih dia akoina RTI Tharoga da origenda sidi akoina Kiraptel. Di bawahnya bila ICG mayam sini RTI Kutanga pilih je. Kirapani matungina akoina fast instrument si Aku tang kundalo ko bagi end bondina so ito was ita actual payment receipts dale ma payment receipt to boli adula check number su diya ore no gibo pesari check number na 000155 ta check number sida yo hon sida le adagi seiga original thokna on thokre ai usti dia dia lai ko ja atia thang tirte Al untuk juga kolejnya masih Jun di kantor untuk Amaronda MLA Brazabiduna Luker Melekai gi Maira Sang Sanaba Ahan Bestallment ki Senfam Lokthokuna Maira Paibi Singda Sinanaba Hairubada Pradhan Maira Paibi Amadi member yauna makoina paisa khainarga saba hore harakpadagi Senfam adu lana seasonaba yadabana DRDA gi executive da atop order ma tholaga talk thonga paibi Maira Sang Sanaba fan divert tokibani Local area development fund lana season naraga sel lokthok ke balite haike ara ekon fund lana season balite kamu sirade he madu arani namna soitona banks ta kitana sota lomni hayo targadi madu pun to ma magadi ai pala kamu mabana charge tan to kasi man se kono dai madu kono gari pare
सेंट्रल मतलब लोग बनी हाय ना तो पुट तरह दी आई वाली ला मनीष घूम रहा है अरे करो करो मारा लोग ही ने तो ही ने आई ना पुट से तो वो मंदिर दी मसाले मान ला मुझे सी जाने से हो सिर्फ कुबा पूरे भी होगा आई लामे का होगा अरे वो लाभ नहीं है मार लाम है बता रहे मार लाम इस लोग लाम नहीं फामने है त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल सिंह असेना अमदी असोफन नंगन किब थौदोकपु अपुनबा मणिपुर कनबै मालोफ अमदी नेशनल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कमिटी नेपको न कंडेम तोब फोंद्रोले होजि पाउगी मरक्तना तेन ब्रेक मतंग लोगनसे मसी अवांग नोपोकी अहानबा टीएमटी बार्स इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री असी 1993 की दिसंबर थादा लिंखचखिबनी साइजी टीएमटी बार्स असी जर्मन टेक्नोलॉजी न साजबनी साइजी टीएमटी बार्स असी अवांग नोपोकी इसिंग नुसितका यामना चानै अखोइना युम साजबदा टीएमटी बार्स असी सिजनजै साइजी टीएमटी बार्स सेंगत सागतपा खुदिंगमक अखोइगी मरुप Unified Academy, Kwakathil Bazaar, Airport Road. I'm Sophia Warapon from Wangoy. My state rank list is 7th in the 2016. I would like to extend my heartfelt gratitude to the teachers of the Unified Academy. I'm Mamun Roma. I got 10th position. For this, I would like to thank all the teachers of Unified Academy. Open heart surgery now in Manipur, only in Sky Hospital. Announcing free open heart surgery for children led by Dr. L. Sham Kishore, Chairman and Chief Cardiologist, Sky Hospital. Operation on 3rd and 4th September. OPD on 3rd September by Dr. Ajay Kaul, who has performed over 15,000 heart operations. For more details, please contact reception Sky Hospital. Lengsin Birao, Sarma Opticals BT Road Imphalna. Special offer pijavaga loinana hawdok chare lens khaktumak laigadaba scheme scheme masi pambi basingna isagi mit ka chana pa fiber lens ama lebigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengsin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok chikpa, tang chikpa, khu naba ni singbada sinaba yarba, lipsam klubna puthok saba Oza. Miyam ki nuairaba pausal mathang da domna Delhi jetpada look active hospitality services na miyam da air conditioned rooms ethnic cuisine amasung taxi ki khudong chaba tham. Please contact 09999055302 or 09821819453. Look Active Hospitality Services, assurance redefined. ब्रेक मतुंग ताराम नोमक्सरे सिंगमेरोंग दलिबससी सिटी हॉस्पिटल दा डेंटल केयर यूनिट अमांगसी एमएलए सुरचंद्रन हांगदोखरे डेंटल केयर यूनिट अदु हांगदोपगा मरि लेनना एमएलए सुरचंद्रन हाइकिबदा लमदमसगी हेल्थ केयर गी खुदोंगसाबा मतंग सानबा मसुंग अनोबा लाइन क्या लेदुना खुदोंसाबा क्या हेंगलकली सिटी हॉस्पिटल न प्रजा सिंग दरकार ओइबा लाइन खुदिमक हॉस्पिटल सिदा फंगलिबसी सिंगथानिंगाइनी डॉक्टर सिंगना नाबसिंगसु इसेलिनाव ओइना सेक्शनना लाइन बिउ हाइकी डेंटल की प्रॉब्लम लेबगांदा सिदगी अतोपदा रिफर हेक तोबा अन पेशेंट सिंगदसु इनकन्वीनियंट होइबा हुजिक लेबा इक्विपमेंट सिंग मसक्ता अनोबा दरकार लेबा इक्विपमेंट सु लेरगा कोई मसी अदि मणिपुर वन ऑफ द बेस्ट डेंटल यूनिट ओइनबदा कोई होनगदोरिमनी हॉस्पिटल की नतना प्रजा गिसु अनोबा कोई कानबा फंगनबा कोई मसी सिगी डेंटल यूनिट सिना सिटी हॉस्पिटल ना प्रजा दा अनोबा कानबा सिटी हॉस्पिटल की प्रोपाइटर डॉक्टर टी बिलासिनीना डेंटल केयर यूनिट असे हांगदोपग लोइनना स्पेशलिस्ट डॉक्टर गा ताना नबगी खुदोंग साबसु फंगले हाइरि हंदक हांगिबा डेंटल की हॉस्पिटल क्लिनिक सिमदी यामना सोफिस्टिकेटेड ओइबा काइदगी मॉडर्न ओइबा खुलाई लोइन लेरे Yaripok Added High School da Power Substation san wa honar ba se thu matam da handok trabadi henakan bakhongjang sangsalagni haina JSC convener Catrimim Itona ngasi Manipur Press Club da pangthopa pawmi sing unaba da phongdokre Mairo emdi miyam na pen da kya leire basu mari leina ba authority na tuminna usinadana leiri Mairo kya bu police na farana ba MLA na silib thokselasi aran bani school asigi sabsaba pata amadi dark number sing lei haina pawmi sing utke Station asi sana mo hono bada school management committee ki mioi kharana MLA ga loktunar ga soi tohan bada yauk mioi sing laikai digi tanthok pa haiba warip sing hadok pa leite
MLA bu Yaripoki Miano Matam Supi oina boycott tobi wafam ahongba karisu leite MLA ne school se numit humni suti thadok kibgi matangda High Court Manipur da case thangatkre haike ngasi phau chong lep tana khoi makha ta dana agitation lesin tawgini honorable MLA Meghana tawge haimata gum tawduna ngasi phau da sagat pasu lep taba aduga 144 salaga thabak subami samjani puna thabak son ba aduga public puna changhandaba sugum bamagi lujadaba yamna ka hemba over power oibasi miyamna yamna condemn tawduna lakpani hoji sumakha taba condemn adum tawgini August 13 Jilla Parishad member Muhammad Abdul Salam TS Ibomcha amadi Arsana Das po disqualified to vote hongbu yaning do phongdoktuna Manipur State Panchayat Parishad na sinduna Imphal East DC office mamangda ngasi wakat mifam setakre Tambaki district mari dagi Karakpa Jilla Parishad member sing Pradhan amadi member kya na saru yake Panchayat Parishad ki audit RK Priyovartana Jilla Parishad member ahum maram pi dan disqualified to vote hong Parishad na haksing lawe lalu tang kontra da Parishad ki member sing apun ba mifam mapang thok loba matungda makhal makha kya gi khongjang sangslagan haike masjid akoi na haijari ba koi na tawjari sarkar ki order si yaningde masi akoi da matam supi pibidana amasung maram pibidana duga magi chatkadoba procedure CEO da thadaraga CEO na thagalagadaba khotkadoba ade adungu mayam sing do yaudana haida yamna thubu matam da disqualify tawba khotpa sing masi yaningde aduga masi yam thuna hangalan biu aduga masida akoi na haijari ba koi ngasi isam jam phamjari ba dharna asidagi daida akoi sarkar na kai ta yengjan bidana masi makha taba kemta tawbirak targadi akoi lagli ba tari kunthra sidida akoi akhanaba mifam Manipur Panchayat Parishad ki oiba elected mayam ki oiba akhanaba mifam phamaga akoi makha taba khongjang mayamam changchinaba sem saw lori hai Ngarang nungthil nong yaw na set kiban nong lay nung sina hingang kendrige manung san leba korangay thong wangmada lebi ngan thoile ma kawbi sei kun gum dorum surbi nupi ema sokle Rosan kawamyo emagi mamang sangoi amangata thon kre amangata thon kraba sangoi da phobo phi loksina bo honabada ngan thoile ma sangoi tekthrak padu da sokibani hari yumbu rosana thodosi matang da sarkar gi makai gi pangba ba mateng pangbiu haina phongrotli ngarang aigi sangoi oina deidi rice mill gi store room oina leiba keno mamang sangoi deidi rice mill je nonglai nusi maram oina te kai ba khara thokre maram duna yaraga di sarkar gi makai dagi relief kumba pibi ba yaraga di athu matamda mateng pangbina ba iduna ningsingjari Lisingni tarahumdoida pangthokiba constable lobagi DPC kakhibadu DPC ki chairman bu baligi haming ohena bohon abani haina Central Social Welfare Board ki member G Saitabatina ngasi sangolbal mainole teleba masagi yumda pangthokiba boot level committee mifamda phongdokre tarmoduda Dr M Birchandra W Zadumani amadi T Brazabitun simami kyana suraki Saitabatina makatan haikibada fall haidok kadabada ngairba matamda asoiba yauri haina sanaba yaroi haikibase aranba thosilni Congress ki misang mikhai naiba lairabu tuhatpa thongasi muthatnaba myam puna honaminasi taramathoi suba assembly election da mikhal thengnanaba sem sabaloire senja thumja muthanaba kanba khongjang sangsengani haiki Maulubi Yankairom Opagi Toromama Moirang Film Leka Pangtokre Moirang Kendra Progressive Youth Front Senduna ngasi pangthopa Tormoduda Handak Pangthoka Doriba Taramatoi Suba Manipur Bidhan Sabagi Mikalda Moirang Kendri Goina Songthoraka Doriba Thongam Santi Singana Atoiba Mithunglen Oibagaloina Kwata Municipal Council Dagi Lakpa Maulubi Yankairomna Toromopu Singwena Sarwaki Thongam Santina Haikibada Mahapu Myamgi Mute Ohelabadi Moirang Kendra Asoba Ahomba Ma Purakani Kendra Sida Santi Amidi Sakat Torangi Tabak Paikat Pagi Pandamda Manu Mikal Tangnagadavani Heidi أي صحيح إيه كذا صحيح كذي بدونا صحيح أما كذي بدونا أي نمبر كذا أول ما كذا كورة ما كم ترى أي أنا اللي بيجي جاي توقع بس أي Toromadu Saruya Kiba Maulubisina Fondo Kibida Maulubisina candidate Sagut Pasi and the case in Ahanbani Santi Esi Kota Prajana Tagapa candidate Amagumani Hike. The same Lapodoriba general election General election city
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯇꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ나 ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯥꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯟꯖꯩ कुंभी केंद्र की मनुंग सनबा कुंभी उसान खोंग कम्युनिटी हॉल दा कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल के वार्ड नंबर 1 की इंडिपेंडेंट मिरेफ ओइना काखिबा काउंसिलर लोइतोंगमुम ओंबी बाबिता मसुंग यूथ डेवलपमेंट कमिटी कुंभी उसान मखोंग के मेंबर सिंग यावना वार्ड असिगे सेनी कुंथ्रानिथोय इंडियन नेशनल कांग्रेस दा यौरपदा मखोयबो हराव ताम ओपगी थोरममा कुंभी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अमदी कुंभी ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमिटी ना सिननो पांगथोखरे एमएलए एस बीरेना मखोयबो हराव ताम ओके एमएलए बीरेन हाइकिबदा कुंभी केंद्रदा लेपलेतना कांग्रेस पु सवलकली सही कुन हेना स्वतंत्र लेलब केंद्र सिगे सावक थरंग थबक मपुंग फाना पाइखत पंगमले कयामसु पाइखनब होनरी हाइखे कांग्रेस की सरकार जुन तौरपरि अदुबो कलामबा एक्सोर सिंहोइमा हाइबदा गाय खांगबननि आइखोइ तौबनि का सुन हायरको मसि तौरग समझाबरि मनजामा कैलाशले समझारे माना खागा कैलाश लगा अदगे हम कहीं लगा हम वैक्सीन सुन चिंगदबा वैक्सीन अदु भाव बाय कोई सेम सा कोई कुछ ले जा बनी अदे मसि नो हांगो हांगो नाइ दुदगिनी मयाम तो मसि आपकी वरबियो एंजॉय मोरे अमसुंग थांगतोल हायर सेकेंडरी स्कूल बु मुथनबा थवैना सिनबा यावरब्रा हाइना ऑल मणिपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन थादरपा सेरोलमना खंगलले स्कूल असिदा लेफम थोपा क्रेडिकल्स स्टाफ लेते अंगांग सिंगदा तंबिगदुरिबा कंप्यूटर सेसिंग लेट्रे स्कूल बिल्डिंग की मतंगददी हनिंगाई लेतना फत्रे स्कूल असिगी अवार्ड पासिंग मेंसिनबा थो मतमदा मरि लेनिबसिंगा थबक पाइखत पियु हारि होजिलोसिलपदंगा सिमुरु पाव अमुका नलुमिनसे अगस्त के तांग कुंठा माथुबु ट्राइबल यूनिटी डे हाइन पांगथोकद्रिबा थोरम असिगी सेलम सुमन सथगदब खोंजंग ngasiदगी हौख्रे हौजिफावबु इंडिया स्टेम निफ्जो पाव मतंग स्पेजरे मेंटाल पुनो पाव मुखाना खरमजरे